TV nagarutse n'amavuta menshi cyane kuri no muzi uri hejuru kabisa ndaje ndisho reka mbaze ndabaramutse aho muherereye ku mpande zine zose zigize isi hanyuma nagomba ndababwira yuko uno munsi kabisa ntako ntagize twarabemereye yuko tutaza kwigira tujyama twarabemereye yuko atamwanya dufise wo kuraba umwanya kuri no munsi uri hejuru rero twaramutse tugendera umustari akomeye cyane kabisa murabona mu gihugu turimo kabisa abantu benshi ntituba twumva runo rurimi rwacu ariko uno munsi hari umuririmbyi akomeye cyane twatemberereye batubwiye yuko ari umuririmbyi w'umurundi umuririmbyi w'umurundi ndavuga ati jewe ahari umurundi ahariho hose nzotegerezwa kujayo kugira ngo atugezeho ivyiza vyiwe cyangwa kugira ngo twumve emotion ziwe ingena hema ya nkuko bisanzwe rero kabisa sinovuga ko ari bisanzwe nubwo ndiko ndavuga ko ari bisanzwe ariko uyu muririmbyi kabisa baratubwiye yuko akora ku mutima abantu benshi indirimbo aririmba ni indirimbo z'indemesho ni indirimbo kabisa zitujana amugakiza ya abifuza gukizwa nukurokoka biciye mu ndirimbo bakumva bahumeka neza kaze mwirisanze turashitse ku mutipa aravuga ati reka ndabashire mu gatutu kugira ngo tuganire ya bro narinda hageze nka Cubahiro TV kuri micro muri kumwe na Lucky ndayikengurukiye behind the camera turi kumwe na Alexon K ya reka tubandanye n'ivyatuzanye bite bro ya fresh umeze neza bro ndashima Imana ya arashima Imana mwumvise yuko ari umukizwa hanyuma ku mazina bakwita gute bro amazina abantu bamenyereyeho nitwa canke se banyita nayo banyita swaga amazina yanje kuri y'abavyeyi ni Kwizera Josias. Okay, kwizera Josias ariko amaze kugera muri kino gihugu c'Ubuganda bahise bamwita Swaga boy ndabeshe semana nuko yapfu bamwise Swaga boy kubera namwe murabibona ukuntu aba yaberewe aba yashajije kuva ku rukweto nako bacita ikirato muri migwi wacu ipantaro y'ibeyi hari yangira ngo murabibona ashobora kuba yambariye nk'imiliyoni 5 wambariye angahe se bro nambariye miliyoni 5 uko bivuze ya ibeyi imyenda nanje mamaze kwimenya nako y'impunzu ndiko ndacanga n'ikinyarwanda kubera hano tuba duhurane fite naye hanyuma rero nkuko bisanzwe bakwita Swaga boy urashobora kutubarira iryo zina rya Swaga boy nkitangira mu bihangano byanje chance gutegura akazoza k'indirimbo naririmba indirimbo z'isi zibitaza abastari za shuka chini tingisha hivi na hivi ariko nza gukora iryo zina Swaga boy kubera ko arukuntu nari sacinza ahantu nza kubaza meaning sangamo harimo za kuru nanje urabona ko ndi kuru ya umutipa ari kuru man ya natwe turi kuru ariko nyene twakugezeho kandi wihangane tuvuga cyane kubera tuba turi mu kazi bro none wowe indirimbo z'isi urumva waziciyemo ariko badutumye ko batubwira yuko hano hari umusitari aririmba gospel urashobora kutubwira indirimbo z'isi nazo woba waracishije ko ngene zo bazimeze okay nta ndirimbo y'isi nigeze nsohora ahubwo naragerageje kuba naho zisohora ariko ntibyakunze ko ndazishira hanze ndazishira muri studio ngo zije hanze ya nta ndirimbo basi wongurisha bro reka nanje ndakaza turavugana ya areme yuko tuzakuvugana ya reka kucatuzinduye dukomeze nkuko bisanzwe rero bro indirimbo z'isi warazivuyemwo kandi urakoze kuba uyinyemereye ko nza kuyikugurira ariko abakunzi bacu ntimuzontwenge niyo mwumva naguriye indirimbo no mutipe n'amafaranga nzoba nakoresheje amakashi hanyuma nkuko bisanzwe rero tubarire indirimbo ukora ufite indirimbo zinga okay mfite indirimbo nyinshi ariko zimaze kuja hanze n'izine bitewe nibihe tugenda tunyuramo turakora tugakora kugira ngo ariko ibibazo biva hirya no hino biza ugasanga ico wateguye ntugikoze muri ako kanya ariko izo mfite ziri hanze n'izine ndafite n'indi muri studio ya 5 namwe ndategura uburyo no irangiza hamace nkora video. Okay, izo ndirimbo zose uko ari zine urashobora kutubwira amataito yazo kugira ngo umuntu ariko arazisacinga ntazobure ingena zita cyangwa umuntu arashobora kuja kuri studio runaka akavuga ati Swaga boy afise indirimbo bituku nuko raba muyime abazita gute se bro? Iya mbere bayitakira
akira ayo mashimwe. Iya kabiri bakayita igira neza. Iya gatatu bakaba bayita mbariza. Iya kane bayita nshuti. Okay, izo ndirimbo zose uko wazikoze turumva ni ibintu ivyo ari byo byose biba bifise source yavyo. Urashobora kutubwira ni kubera iki wise indirimbo mbariza? Wayise mbariza wisunze iki? Uburyo nise iyo ndirimbo mbariza, twaraganiye n'abantu benshi kandi twarasenga ahantu hatandukanye, ariko ukabona uburyo imbaraga bari gukoresha zikagucanga. Ukavuga ngo se ibi bintu barimo gukora kubera ko ari byo bavuga, ukabona ko harimo amanyanga bari gukina imitwe bishakira ico kurya nkuko namwe muri kugishaka. Mbese ugiye kuvuga yuko barabavuga yishwa b'ibinyoma cyangwa arabapastori b'ibinyoma? Barabavugishwa b'ibinyoma, niho nace nkuri iyo ndirimbo mvuga ngo mbariza abo bose bavugishwa ko imbaraga bakoresha ari Imana gusa, atari tuzasanga hariho n'izindi z'imfarapano baba bafise kugira ngo baturye. Uratinya abafrapere mani? Nanje barankozeko. Ndabatinye cyane gose, niyo mpamvu nabaririmbye ukaririmba kugira ngo hari n'uwabitekereza ahubwo ntagire mu ubwoba. Mbariza urashobora kuduha gapera yayo basuka dukubitira ko nk'akarofre gato mbariza mbariza numbarize kuri abo bose bavugishwa ko bakoresha imbaraga z'Imana yacu yo mu ijuru. Mbariza numbarize kuri abo bose bavugishwa ko bakoresha imbaraga z'Imana yacu yo mu ijuru. Ako niko karefre kayo. Okay, ndumva kabisa uri mu mavuta. None se bro, usanzwe uririmba muri korale cyangwa kuririmba nyene ni talent ya? Okay, ndaririmba muri korale, ndaririmba mu rusengero kandi nkaba nkora n'izindi ndirimbo giti canje. Kora ko hari indirimbo nshaka gukora ntayihereza korale ngo bayiririmbe kubera bivanye insengero z'ubu abapasiteri baprofitira muri bari abavugishwa. Iyo bavugishwe gutya na gutya babona abantu benshi, ariko hari indirimbo utatanga muri korale ngo bayiririmbe. Niyo mpamvu nahisemo kuvuga ngo reka nze nkora indirimbo giti canje, nimba ari ubutumwa ndabutange abantu babwumve. Ese bro, none biriya bintu baba bavuga ngo kuvugishwa ngo kwerekwa, ese biriya bintu nawe uravyemera se bro? Man, biriya bintu birabaho, ariko nono hano mu Buganda ni hatari babaye benshi, yabaga baradufarapa cyane gose. None biriya bintu niba bibaho, urabishingira intaye kabisa ati abavugishwa babaho nyene? Jenda byumva ariko sindabibona se bro. Urashobora gusobanurira abantu bariko baratwumva ico bita umuvugishwa cyangwa ico bitwa uwerekwa bakamenya ico ari cyo? Umuvugishwa aravugishwa, ako avugishwa n'Imana. Harabavugishwa, harababa bariko barabireba cyangwa se abumva amajwi. Rero hari n'abadatahura kumva ayo majwi, ijwi ryose yumvise akaryumvira akarivugishwa ko ni hahandi usanga arimo arabesha abantu ngo Imana ivuze gutya kandi itavuze. Hama aberekwa nabo barerekwa nyene, barahari berekwa, ariko siko bose berekwa ivy'Imana yaberetse, siko bose bavuga ivy'Imana yaberetse ngo beretswe. No kuvuga ngo abavugishwa b'ukuri barahari n'abinyoma barahari, ariko abeshi nabi binyoma. Ko umuvugishwa w'ukuri ariko ikintu yakubonye haragusenyera. Okay. Muri iki gihe rero iyo umuntu amaze kuba azi ati umuvugishwa cyangwa uwerekwa bimeze uko, tuca tubaza ikibazo kivuga ngo nirihe tandukaniro riri hagati y'umuvugishwa w'ibinyoma cyangwa umuvugishwa original from God? Twobimenya gute? Ni igiki cyo twereka yuko batariko baratubesha cyangwa abo bariko bavuga ukuri? Kubera abantu benshi barajuragirika ntibazi ngo umuvugishwa w'ibinyoma bameze gutya, kandi nanje ndimwo sinzi ngo uvugishwa n'Imana ameze gutya, uvugishwa n'ibinyoma ameze gute. Urashobora guha umuco abantu bariko baratwumviriza kugira ngo ntibazi bigere bibwa? Kwibwa bo bazibwa kandi baracibwa, ahubwo ugiye kureba nivyo ndi bavuga ngo mwuka wera na malaria biratitiza. Handi byose ubuziye mwuka wera no gwaye malaria nshaka kubatandukanya baba bari gutitira. Arabivuze kabisa ngo mwuka wera na malaria byose urumva bibatera imbeho. Sinzi none mwuka wera nawe aratera imbeho se bro? Sinavuga ngo aratera imbeho sindamwumva, gusa mbona ababuzuye umwuka, harabakubwira ibintu ukabona birabaye tu, kavuga ati
uko bigenda kose umuntu ashobora kubavugishwa n'Imana. Ukiri ngaho nyene je ndashaka kumenya donc umuntu ari mu maso yawe akaza akakubwira ati wewe nkuko wita swaga boy bimeze kunuku wa mushenzi we ibintu bireke, ni gute womenya yuko uwo muntu ari karavuga ukuri avugishwa n'Imana cyangwa aje kugutera ibinyoma? Ni irihe tandukaniro ry'umuvugishwa w'ibinyoma n'umuvugishwa w'ukuri? Aho birabasaba gusenga cyane kugira ngo Imana ahubwo ibahishurire gose, kubera ko twarinjiriwe. We nawe ubwawe ku bushobozi bwawe ntushobora kumenya ngo uyu no w'ikinyoma cyangwa n'ukuri. Ijambo ry'Imana bitubwira ngo tuzababonera ku byo bama. Ariko bro, Imana ijambo ry'Imana nanje ndabizi riravuga ngo naho wewe utovuga yobwira igiti kikavuga canke indogobe zikavuga. None Imana ntishobora kuvugisha nujya munyavyaha se bro? Imana ishobora kuvugisha umunyavyaha, ahubwo ibwira abagerageza gukiranuka ikamubwiriza ikababwira ati gena mu mubwira ahubwo yihane. Ariko Imana ishobora kuza ifate umuntu ari mu busambanyi mu kunywa inzoga ngo imuvugishe, bira n'ububeshi. Usanze umuntu asambana, umuntu anywa inzoga, umuntu agira gute ari kuvugishwa, uwo hitukemeye kwa jina la Yesu pepu. Ariko se bro, nawe kweli udafrapa abantu. None Imana ivugisha abantu bagororotse gusa, no kuvuga abantu b'abanyavyaha ntishobora kubavugisha. For example, jewe ndagusanze ahantu uriko nk'ubu ugiye nko kwica umuntu, sivyo? Ndaje ndakubwiye ati rekeraho, aho ntajwe ry'Imana riba ribayemo se bro? Aho nizanyigisho twahawe zo ngo kwica nibibi, umuntu ashaka kumuhanura ugifise mu mutima wa kimuntu, ukamuhanura akamubwira ati ivyo ugiye gukora nyaboneka ibi ngibi ntago ari byo. None nsanzwe ndumunyavyaha hanyuma nkaza nkaguhanura nkakubwira ati ivyo bintu rabo bireke, ntabwo ari vyiza kwica umuntu. Aho Imana ntiba yakuvugiye muco uvuga ati ubwo no buvugishwa bw'ikinyoma, cyangwa ututangura gukemera ngo kubera wenda kuzi ngura umunyavyaha ngo ryari narakubonye na wa mukobwa wa Yohane ngo urumva ngo uri umusambanyi ngo ivyo bintu uri kurampanura sivyo? Ucukemeye se bro, cyangwa urumva nyene ati Imana yabikoze yabicishije mujya munyavyaha, reka ndavyeme? Aho nta kiba kiri kiranyereka ko Imana yakubwiye, ahubwo ni hahandi umuntu abasanzwe azi ati kwica ntukice muri ya mategeko 10 twahawe. Ari amategeko 10 arimo ngo ntiwice, ntiwifuse, ntugasambane. Aho ngaho uba wabyibutse none ukaza kumbya ko okay. Ariko se bro, je hari ikindi kibazo je ngoma ndakwibarize, kandi I'm sorry about this question. Je ngoma ndakubaze, numvise uvuga ngo ntiwobona umuntu anywa inzoga ngo aza kubwira ikintu hama ngo cumve. None kunywa inzoga ni icyaha bro? Kunywa inzoga ni icyaha. Byanditse ku wuhe murongo wa Bibiliya bro? Nibyanditse ko haranditse ngo inzoga zirakubaganisha, inzoga no mukobanyi. Kubera ko iyo wanyoye inzoga washaka kubwira umuntu nabi utazinyoye, ariko iyo umaze kuzinywa wa muntu urubaha ukamubwira nabi, ukaba wanifuza gusambana, urumva ko inzoga ari bibi. Oya, je nshaka kumenya ahantu havuga yuko kunywa inzoga ari icyaha, kubera abantu benshi ntitubihurizako. Hari abavuga kunywa inzoga ni icyaha, umaze kunywa inzoga ubura umunyavyaha. Hari abantu benshi kandi bashobora gufata inzoga bakayinywa neza ikabatemba neza, bakabaho mu buzima bwiza ata muntu numwe bavuga nabi. Urashobora kutwereka itandukaniro ry'umuntu anywa inzoga ibyaha egomeye gukora icyaha? Niba umuntu ari umusambanyi ntibisobanura ngo yasambanye kubera anywa inzoga, sivyo se bro? Ariko hariho nabandi batanywa inzoga basambana, none abasambanyi bose banywa inzoga? Ubwo bafite ukuntu babigenjeje. Oya bro, none wewe uri umurokore sivyo? None abarokore ntibasambana? Ni beshi cyane gose. None nimba umurokore asambana atanywa inzoga, je nanje no banywa inzoga wumva nk'abasambana, twese ntituba turabanyavyaha? Twese tuba turabanyavyaha, ariko hari itandukaniro, kubera ko iyo maze gukoresha inzoga cyane gose hari impano zimwe mu Mana iba yaraguhaye zigenda zihagarara zisubira hasi zidakora kubera ko za nzoga. Oya, inzoga si icyaha bro, inzoga si icyaha kweri, kuko ndumva n'uburyo uri kubisobanura kweri sinokumva n'abafanzi bacu ndibaza barabizi. Inzoga si icyaha, ahubwo ivyo zikoresha nivyo ari ibyaha mu gihe mutibutse kwigerera, kubera amacupa yose y'inzoga haba handitse ko ngo muribuka kwigerera. Kujya kwitabi ushobora kubona handitse ko ngo nuburozi,
ariko abantu bakarigura bagakomeza barimwo. Iyo bro ndakumvise iyo ndirimbo yawe mbariza nayo inkoze ku mutima. Wavuze n'iyindi ndirimbo, nta yindi ndirimbo ufise woducishiriza ko kugira ngo abantu bashobore kumenya ngo uno musitari wacu si iby'imbeshere arashoboye? Jewe iyindi ndirimbo iyo nakoze numva nanjye inkoze ku mutima, kubera ko kugarura imitima ya benshi bamaze gusubiza inyuma n'abavugishwa b'ibinyoma ni ngombwa. Rero ari indirimbo nitegereje ndavuga ngo nshuti zanje nimuze dushima Imana. Aho karimba harimo aho nageze nkaririmba ngo Yesu we Yesu ndashaka kukubona aho uganje aho mwijuru kwa data, wigaragaje mu bukwe bw'Ikana mubwire arashoboye. Ya mu bukwe bw'Ikana twese turabizi Yesu yarigaragaje kandi yaradukubise ve turinywera turahaga, ariko uri kuravuga ngo kunywa inzoga n'icyaha uramwopoje. Yesu yayiduhaye se bro? Sindamwopoje, ako urabona inyigisho zimaze kuyobya benshi, niyo mpamvu tugomba kongera ibihe byo gusenga kugira ngo dusobanukirwe. Ya icyo turacumva kandi turagisobanukirwa, ariko nagomba ndakubwire ngo kunywa inzoga si icyaha, kuko urumva no mu ndirimbo zawe urabivuze yuko Yesu yigaragaje Ikana kandi ibitangaza yakoreye Ikana nk'abasomyi ba Bibiliya ndetse n'abandi bantu bose baba basenga. Turabizi yuko ibyabereye Ikana Yesu yagwijije umuvinyu, abantu baranywa bumva nisongo kurusha uko byahora bimeze, kandi sinibaza yuko yarazibahaye kugira ngo bakora ibyaha, ndibaza yuko yarabahaye kugira ngo bashimishe imitima yabo, kugira ngo binezeze bo ubwabo. None bro reka nkubaza akabazo, mu bavuga ko yabahaye inzoga bakanywa, yagwijije inzoga, ninde muntu uri kubivuga izi saha yarahari yanyoye kuri iyo nzoga ngo tubwire n'uburyo bigenda bihura na waragiza za hano? Oya, inzoga Jesse ishobora kuvuga yuko ari icyaha, kubera Yesu wenyene ubwiwe ntiyigeze avuga ngo reka mpezagire umutobe. Yaravuze ati reka ngwize zino nzoga, maze tubisomye uko bigenda byandikwa haranditswe ngo abanwi. Urumva Jesus ntiyigeze avuga ngo reka mpezagire imitobe, si byose bro? Yaravuze ati reka mpezagire inzoga inove abantu binywere kandi bishime ubukwe kugira ngo bukomeze kugenda neza. None ikibazo kihari, we kuvuze ngo nta muntu yoba yarazinyoye hama ngo agaruke kuba yo tubwira ibintu byanditswe muri Bibiliya byose. Hariho uwundi muntu yagarutse arabikubwira ati je muri Bibiliya bayandika nari ndahari, ati ndemeza Bibiliya byari byanditswe gutya, ati bavyanditse mbona, cyangwa nawe uyoboka ibyo ubonye byanditswe? Jesse nyoboka ibyo mbonye byanditswe byose, kubera ko ibyanditswe byose kuvuga ngo nukuri ko navyo byanditswe n'amaboko y'abana b'abantu. Okay. Bibiliya yonyene baravuga yuko Bibiliya niyo ngaburo yacu, Bibiliya niryo jambo, niwo mutsima tuba dufise wo utumara inzara, niyo maze atumara inyota, kandi Yesu wenyene ubwiwe yaravuze ngo Bibiliya nukuri, sivyo? Bibiliya kandi niwo mwigisha asigaye atwigisha, kubera Yesu ndibaza ntimurigera muhurira nko mu muhanda runaka ngo reka ndakwigisha ibyagezwe cyangwa ngo genda mu nzira izi n'izi. Turasoma ibyagezwe muri Bibiliya hanyuma ikaba umwigisha wacu. None wumva woreka kwemera ibirimwo byose kubera iki? Ugiye kureba muri Bibiliya hari ahantu zingurura ukabona ngo inzoga, kunywa inzoga ngo niwarangiza gukora imirimo ishimwa n'Uwiteka ufate kuri vino winywere, ukagera hano ahandi ugasanga inzoga ngo ni umukobanyi. Wagira gutya ugiye kureba muri Bibiliya hari ibintu byinshi, wasomye Bibiliya wayitayeho neza cyane gose wasanga waguye mu muriro utazima, kubera ko yakuzimiza. Niyo mpamvu abapasiteri benshi bibacanga, ahageze agahita yicecekera agasimbira ahandi akakubwira ngo Imana ikugiriye neza. Bivuze ngo bafanze ba Cubahiro TV kabisa no munsi ni hatari, uyu mustari wacu muri Yesu nawe ni hatari. Ushatse kuvuga yuko Bibiliya rero ari nzira ishobora kuzimiza abantu, kandi bavuga yuko Bibiliya ari nzira y'ukuri nyene twese dushobora. Anyway, reka ndakubwire ngo Bibiliya ni nyanja twogamwo nkuko bivuze. Buri muntu wese yoba amaze gusoma Bibiliya kabisa, ndibaza arashobora kubona ati bino bintu zino terme je nazo nokoresha, bino bintu ntavyo no kubahuka, cyangwa akavuga ati bino reka ndabigendereko. Bibiliya ni nyanja twogamwo. Ndabeshe se bro?
yap no. Okay, reka tubandanye ku vyatuzanye, nagira ndakwibarize rero project zawe uzibona gute, mbega urafise umu manager agukurikirana cyangwa ibintu byose ubikora ku giti cyawe? Okay, ibintu byose ndayikora ku giti cyane, nta mu manager mfite, ahubwo nimba ari wankunze ambwire ko yamfasha. Ya kugira ngo bakubwire bizoca muri comment, uzokomeza urabe kuri YouTube channel yacu kuri Icubahiro TV, hanyuma ukandeko bazokuzoraba ama commentaire bitewe na vyuzi zizoba zabonetse. Hanyuma abipfuza kumufasha ngo murahawe ikaze, reka ndabimuvugira, ariko reka sinomuvugira ari umuntu w'umugabo, reka ndamubaze ikindi kibazo kimwe. Ya none bro, akandi kazi ukora uretse bino bintu byo kuririmba na kazi nyabaki? Mani muri buno busima hano no gukora kuri buri kintu cyose, ahubwo akazi kose mbonye ndagakora. Nawe nimba ugafite ahubwo umpamagare ejo mu gatondo nzinduke nze nkora akazi. Okay, uyu mutipe wa mitatu travo mu rurimi rw'ikinyamazuru, muriko muramwumva, buri kazi kose ari tayari kugakora. Ariko se bro, nagira ndakubaza ikintu kimwe, mu bintu bijanye no kuja kuri coding indirimbo, ibintu bijanye no gushutinga ama video, ntubona yuko bigutwara uburyo bwishi, ntava wiyumvira yuko iyo mpano yawe izohava izima niyo taronka sponsor? Je nanje ivyo bintu nkunda kubitekerezaho cyane gose, kubera ko ntago biba byoroshe, ariko byaba akarusho mbonye umuntu yamfata mu mugongo. Ya ubonye umuntu umwe byaba akarusho, ubonye nkishira hamwe naho byogenda gute? Hasha hasha. None bro, none muri ubu buzima bwo mu mahanga wewe usanzwe ubayemwo, ukunda guhura n'izihe ntambamye mu buzima bwa misi yose? Ntambamye ntizabura, ntambamye turakomeza tukica amashini tugasenga no gusenga Imana ikadufasha. Handi mu buzima bwa misi yose ibibazo ntivyobura. None kuja gusenga ugasengana n'abantu mudahuje ururimi muri ano mahanga turimwo, hano urabona tugusanze Masaka, numvise abandi bavuga izindi ndimi jewe nta nizonzi, ariko wengira ngo umaze kuhamenyera. Nagira ndakubaze mu bijanye no gusenga cyangwa imikorere yawe yo muri chorale kusanzwe uri umuririmbyi, nagira ndakubaze yuko nta kintu kikugora mu buzima nyene kubera ububanye n'abantu mudahuza ururimi? Oya, je buri muntu wese turabana. Urabona twageze hano duhura n'abanyarwanda n'abakongomani, abanyabwisha, twagiye duhura tugira chorale imwe y'abanyarwanda, kubera ko barebera kuri majority y'abantu, ubwishi bw'abantu ubwo yabaye y'abanyarwanda, kubera ko twe turimwe abarundi turi bakeya, abakongomani ni bakeya, abanyabwisha barimo. Nuko rero ubwo twisanzemo muri urwo rurimi, kandi urumva ko ururimi rw'ikirundi rugenda guhura n'urw'ikinyarwanda, niyo mpamvu mva kenshi ndimba ndi gukoresha ikinyarwanda gose. Okay, gukoresha ikinyarwanda turavyumva kubera ni igihugu kibanye, ni igihugu c'ikivandimwe cacu, no kuvuga uru rurimi ndibaza nawe usanzwe urusobanukiwe. None se bro, mu buzima bwawe bwa misi yose uri kuraraba, wibona gute mu myaka 5 iri imbere? Mu myaka 5 iri imbere nibyo ndi tuvuga tubishira mu maboko y'Imana, tukavuga ngo Imana nikora iki kintu zayishima, nzagira kuri no rwego rumeze gutya na gutya. Ariko mbonye umuntu afata mu mugongo mu myaka 5 iri imbere, nawe nanje ndundi muntu asobanutse atari kumwansanze. Ya ku ndirimbo zawe uri kurakora cyangwa project zawe uri kurakora, urashobora kuvuga ati jewe kabisa ndiko ndabona nk'inyuma y'umwaka nk'ubu, nagira ndakubaze kuri 2022 twinjiyemwo, urashobora kuba ufise project kabisa ukavuga ati jewe iyi niyo nayikora, andabana hazosha kandi abantu benshi bazofashwa mu mitima ndetse no ku mubiri? Ubona bizogenda gute? Wibona hehe uno mwaka uzohera ugeze kuki? Uyu mwaka nako ndapangamo gusoramo album, nari mfite album nashaka gukora, ariko hari umuntu yari yambwiye ngo araza kumfasha ngo yugurize YouTube channel azacisha indirimbo zanje, afashe uburyo twakora video. Ubwo ngubwo uwo muntu namubona tuzofatana mu mugongo dukorana kasi nyene bigende neza.
ya abipfuza indirimbo ziwe nukuza muraca ku ma studio yose asobanutse yaramaze gukora izina ama studio azwi muri kano karere duherereyemo ndibaza mwese mwamaze kumwumva bamwita Swagger Boy. None bro nagira ndakubaze tugana ku musozo w'iki kiganiro cacu, kwanza nigiki usaba amakungu, nigiki usaba abantu bariko baratwumviriza kuri uno mwanya? Icyo nsaba abantu baradukurikirana cyambere bakore subscribe na comment na share, icyo nico nabasaba cyambere. Ikigira kabiri mu bijanye n'akazi usanzwe ukora no umwuga wawe w'uburirimbyi usaba iki abantu bose bariko baradukurikirana? Icyo nsaba abantu bariko baradukurikirana uko bodutera inkunga natwe kugira ngo tugere ku rwego w'abandi bako baragerako. Ya inkunga zanyu zirakenewe kugira ngo dufashe uno muntu wacu Swagger Boy. Wewe wumva wicaraye ama miliyoni ndetse n'ama miliyaridi ukanka gufasha abandi, sinibaza ko n'Imana izokubabarira kubera hariho abantu benshi baba bafise impano nyinshi zitandukanye bakaguma bazicaritse. Nkuno muririmbyi mwamaze kumva yikoze mu gahogo amaze kuronka umuntu amufasha, ndibaza byo bibindi bintu. Ya nkuko bisanzwe rero reka ndaguhe niba ari ico ushima cyangwa ari ico usuzugura urashobora kugishikiriza abafanzi bacu cyangwa bariko baradukurikirana. Cyambere ndashimye Icubahiro TV na mwese mwagize hano mukaza mukigora mukaza mukandaba cyumvikana n'ibindi bikorwa biri imbere zogenda tubikorana. Ndabashimiye cyane gose kandi mwagize neza. Okay, abariko baradukurikirana abariko badukurikirana nabo okay, mbabwiye ngo Imana ibaho umugisha. Okay, no murokore nta bigambo byinshi, Imana ibaho umugisha kandi nico tuba dukeneye. Bra reka renda babwire nkuko bisanzwe yari Lucky kuri micro, behind the camera it's manager Alexon K. Reka ndababwira rero ngo mukomeze muryoherwa n'ibiganiro bya YouTube channel yacu Icubahiro TV. Komeza ukande subscribe, wowe utarayikandura cyahomba cyane, dufise byinshi dukora, dufise ibiganiro byinshi ducishako. Abipfuza kwamamaza ibintu byabo murahawe ikaze kuri biro yacu ya Icubahiro TV. Abipfuza bose ibintu by'amamanza, abipfuza gukora amapate, abipfuza kwamamaza ivyo bakora, abaririmbyi, abakinyi ba filime, abafise impano zitandukanye, bose murahawe ikaze kugira ngo tubabamarize ivyo mukora. Kuri micro yari Lucky ndayikengurukiye, behind the camera it's Alexon K. Turabakunda cyane, kora subscribe, share, comment zanyu na like turazikeneye. Hanyuma bye bye, ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha.